بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن ما يتعلق ببعض المسائل التي تكون في الصلاة. نعم. Nüüd räägime mõningatest küsimustest, mis puudutavad palveid. الآن المسافر لأن عندنا الناس ينقسموا إلى قسمين: مستوطن يعني هذا في وطني، وإذا خرج من وطني يسمى مسافر. نعم. Meil on kõigepealt, mis puudutab reisimist, kõigepealt on kahte liiki inimesi, on need, kes on mingis kindlas kohas paigal ja need, kes on reisil. الآن المستوطن هذا في وطنه في بلده هنا يصلي الرباعية رباعية، أي صلاة ذات 4 ركعات يصليها 4 ركعات في وطنه. إذا سافر تتغير معه الصلاة الرباعية فقط، 4 ركعات يخليها ركعتين. أما الفجر ركعتين والمغرب ركعتين لا تتغير لا في الحضر ولا في السفر. نعم. Mis puudutab seda inimest, kes on elab mingis kindlas kohas ja ta ei ole reisil, siis tema palvetab kõik palvused täispikkuses, kõik palved, kus on 4 rakat, palvetab 4 rakane. Kes aga on reisil, siis reisil olles palvetab inimene need palved, kus on 4 rakat, palvetab 2 rakalisena. Ehk siis näiteks fajri palvetab ikkagi 2 rakat ja مغربي palve, milles on 3 palvetab ka ikkagi 3 ركعات. نعم. فالمسافر إذا صلى منفردا أو صلى خلف إمام مسافر يصلي بصلاته، وصلاة المسافر ركعتين. نعم. Kui inimene on reisil ja ta palvetab üksinda või ta palvetab imaami järel, kes ka reisib, siis nad palvetavad 4 rakalise palve, palvetavad 2 rakana. أما أنا مسافر الآن هنا في هذه الدولة، أنا مسافر صحيح في استونيا، وهذا الإمام مستوطن مقيم صلى 4 ركعات، أنا أصلي مثل صلاة إمامي حتى لو أدركت ركعة أقضي كم ركعة؟ 3 ركعات. نعم. Kui näiteks šehh tõi enda puhul näite, et ta on praegu siin riigis olles, on ta reisija islami seaduse järgi, kuid kui ta siin palvetab imaami järel, kohaliku imaami järel, kes palvetab 4 rakat, siis see reisija palvetab ka 4 rakat, isegi siis, kui ta jõuab palvusele alles siis, kui on juba viimane raka, on 1 raka järel ainult, siis ta teeb ikkagi lõpuni teeb selle ka 4 rakalise palvena. نعم. كذلك المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى أو وقت الثاني، يعني يجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر كما يحب. نعم. وكذلك بين المغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إما يقدم الوقت أو يؤخر الوقت، لا إشكال. نعم. Ja samuti on reisijal lubatud ühendada dhuhuri ja asri palvus ja maghribi ja isha palvus, et kas need palvetada siis sellel esimesel ajal või teisel ajal, tähendab, et näiteks, et dhuhuri ja asri puhul, et kas palvetada siis dhuhur ja asr mõlemad näiteks dhuhuri ajal või siis dhuhuri ja asr mõlemad siis asri ajal või seal nendel vahepealsetel aegadel. نعم. أما المستوطن يصلي الرباعية رباعية ولا بد. نعم. Kuid see, kes on kuskil paigal kohal ja ei ole reisija, siis tema peab alati palvetama 4 rakat nende 4 rakaliste palvete puhul. نعم. ولا يجمع بين الصلاتين. نعم. Ja samuti ei ühenda neid palveid. إلا عند الحرج. نعم. välja arvatud ما هو الحرج؟ sellise väga raske olukorra puhul ja mis see siis võiks olla selline väga raske olukord? يعني الآن هذا مثلا كسر مثلا عنده دكان والدكان انكسر الباب الزجاجي ويخاف يدخل اللصوص، فلا يستطيع أن يصلي الآن الظهر في وقته، فهو ينتظر حتى يصلح الباب، انتظر حتى يصلح الباب ما استطاع أن يصلح حتى جاء وقت العصر، فله أن يجمع في هذه الحالة. هذا يوم يمر عليه ممكن مرة في السنة. نعم. Et selliste ekstreemsete olukordade puhul, näiteks kui kellelgi on pood ja selle uks on maha murtud ja ta ei saa seda enne ära parandada, kuni tuleb asri aeg ja tal on vaja dhuhuri palve palvetada ja ta kardab, et näiteks võivad sinna vargad tulla sisse,
et siis selle ajani, kuni seda parandab, siis ta teeb näiteks selle dhuhri palve teeb siis koos asariga, et see on nagu sellised ekstreemsed olukorrad, mis näiteks selline asi võib tulla ette ainult kord aastas. نعم هذا طبيب et näiteks inimene, see on näiteks, ütleme, keegi on meist arst وبدأ بالعملية الجراحية الساعة 12 ja näiteks on kirurg ja alustab operatsiooni näiteks kell 12. يعني الآن فتح جسد المريض نعم näiteks lõikas haige lahti, kõhu lahti põhimõtteliselt. وأذن الظهر الآن ja nüüd tuli dhuhri adhan, palvekuts. العملية تستغرق 6 ساعات ja see operatsioon võtab 6 tundi aega. ايش يصنع؟ et mis ta siis teeb? يجمع بين الظهر والعصر يأخر الظهر إلى العصر. samuti ühendab dhuhri ja asari palve ja palvetab dhuhri ja asari siis pärast asarit. هذا الأخ مات له قريب. näiteks inimene, järgmine näide, inimene, tal suri keegi lähedane ära. والوقت يعني يقول الآن نريد نصلي عليه العصر. ja يعني وقت العصر. لا هو مات قبل الظهر. نعم. et inimene suri enne dhuhrit ära. وأخاف يقول لو اشتغلت الآن بالصلاة أني لا أستطيع أجهز الميت لأنه لو نؤخر هذا الميت قد يتغير يتعفن يخرج منه رائحة فماذا أصنع؟ قال أجمع الظهر مع العصر. نعم. ja ta kardab, et kui ta kiiresti seda surnut ette ei valmista, et võib-olla see surnukeha hakkab haisema ja nii edasi, et siis samuti sel puhul ühendab need dhuhri ja asari palve. هكذا يصح لا إشكال. et sellised asjad nii on nagu lubatud, selles ei ole probleem. لكن هذا يقول أنا والله يشق علي أن أصلي كل يوم العصر في وقته. نعم. aga teiselt poolt näiteks keegi inimene ütleb, et minu jaoks on raske palvetada asari palvet alati selle õigel ajal. لأنه أحب أنام بعد الظهر. sest mulle meeldib magada peale dhuhri palvest. فكل يوم أصلي الظهر مع العصر وأنام. et tähendab, jutt käib siis dhuhri palvest, et tal on raske palvetada dhuhri palvet õigel ajal ja siis iga päev palvetab siis dhuhri koos asariga pärast asarit. يصح. kas see on õige? لا يصح. ei ole. نعم يعني قلنا فقط عند الحرج. نعم. ütlesime, et ainult siis selliste ekstreemsete olukordade puhul on sellised lubatud ühendamised. نعم طيب والله أعلم.